Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Dapat arong along adu ya hoy alam ki putot keklang tu. Ni jang Karbi Anglong ke parlo lang hempi outpost ang kangarlo Karbi lapen chumang angbong Assam lapen Meghalaya adu ya hoy alam ki putot keklang tu. Preya chiklo ni phai sirkep ningkan surihinira ingkoira pho arni tapadalong Karbi lapen chumang angbong kacharvo ajok inut Karbi apran kedamna. Apran kedam abang phuamen oriwel timung lapen apomen pang e timung pusi pang thekpo. Lapu Meghalaya achumang atung wangpen dapat Karbi atumaphan helipen apsi apran padam nang lapen areng kiso atumaphan Hamren Civil Hospital along ansi tong sekotpen sekelang aphan nang palil. Assam Police lapen Meghalaya Police atu situation kapang samchi aphan terges apo. Dapat alongli kachirai chia phansi ongdung chumang atum nang lutpen Karbi aphan tengkhengsi ahir dojotpen heli apo. Sonsi ajar dingklui pen tapadalong aduya hoy alam ki kai ke pusitame klangwe sita Karbi Anglong Autonomous Council kachariatung pipotsi Pangsamri titilo mate gifentek polisi alam dontong chedondun rong maputa ajahakatum pen chethanpo lasi un amke pulis atumaphan adim aklongalong kapaton ponver chia phansi ong dung atum pen ningchepo nonamat birta kirip dunlong atengke inut vetlang apran kedang sita arenga hukreso atum Hamren Civil Hospital along si langpon bomlang pusi birta riponlo Chiruni pen kam sing dera report Karbi Anglong News Channel. Lunsepo Samson Ingti Congress pen COC BJP Kaching Bedun Jipura Nilip constituency rong Aradaphan Kachong Thuipo Lakha Inkoirapho Nilip constituency ke parlo rong hang arong Arada Tumaphan Lunsepo Samson Ingti Congress Amen pen COC BJP political party along Kachipa Ogdun Jipura Nilip Aradaphan Tangka puisa ke pen Tangka pharupho gari mate baskar lulote nangki pilopura rong Aradaphan ke parni toy pen rat pangrum et pen lamchak ateng pen papleng pe dadajok radatum aning kipung erset pungset rat hur Chodut lo lasi ko ana hokma radatum pen alam theli archupon lo nang Nilip Chokiela pen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel Amat non bang ke बात किसी था 8 बजे 8 बजे पे नहीं कौन आता है non bang we bang we नहीं दुपी ke non pilo klem bana hem lo kem je dam jeng la ane ngarong tam tin dun lo da ge na ning oi mo e oi pasoi na pha na than la asono pasam ni na hong meeting pasam popula posaran pipo pada pulo kwan ni kwan bala pharu pho meeting dun na pharu pom popula ni hong nan hong meeting na dun non bang ke pasam pi mo pen pipi mang ke nang li non ba meeting dun de lo ni lo kam se dam hen se dam to nilimen ke Anthony Teron pini ladak meeting doji pu mass joining aputha kalong hala korte Samson Ingti alang li mass joining along pini alang chepa ogdunji pusi alang li munit nang chenep lo ni toma phan ka do ka we rong amunet apia statement da chingrom lo sita alang ka chenep join along pen inora phan paisa pharu pho pipo gari ka che thapen lo te pi pheje yong si paisa na pithek thedet pote nang du nang nei pon se ki pu pen apon munit ta chingrom olo tala nang bong pen
nona bang e pacho bai dera son lo garita hom pli lo yo nang kele sita inuta don bang over that po la si jong si alang ge cha ga teng pen jong si papleng ji pute la sona bang ke klem kle that si ke meji ma po athe ma rong asor tom ami thang asai ami thang kam do ang bong pen si kam chibi kok si dang nang ching room don pini bai truck pen gari nang le ji bu pen bai truck pen akang hong do non bai kapta part tu et lo la si la sona bang ke chong thui the te ku si ne li pen pi pu dam kang to ine ge nai tum hanai thang ge ma tum ene meeting do la son pu ni tuma phanang e than la ge Dinesh kurwa aso Dinesh nang than lo na pen patowe earning samapor minute pang room lo na pen arong ten ta mane paisa bang ke PG pu se alang tom ka chi chak pen posi pang room lo na pen paisa ki PG po bang ke Samsung TC chi chak pe me lo agari ta la sinang toy lo a meeting ge na pu lo ami teng bang ke di fu lo ni fu lo ane gari ka lu lo plo te nu pen pharu pho na pipo la pu na cha la pipo bu se ke chak lo ko po dap rang ta chewang si mane paisa jong se nang pi thek the po te nang kom gari ta lu nang ne gari ta khang check nang pan se nang pu he bode posto ve bode gari se na lu nang ne pan lo na cha ke la se na chak lo ta me non bang ke munni ta ve prasada ve ave paisa lai dam lang wang pu po tum ta wang we det lo chong thui det lo ke nai tum me ni la rong ra tum ha mang ge ni hara hasti la pu na pang hong ra la pu he de nang pang hong ret po ja lo la se nona bang ke ka che kar reng tipo po lo ya amin ko phine ge Samsung ti de ne a meeting bi no details ke ko son lo la ne BJP meeting la puja ma man te ma zoning mane ma ko pi meeting lo a meeting bi nong bang ke mas joining po mane Samsung ti bang BJP na thu ke donji la pen munit ke che paklang ji pu se la na nili tom phana chen lep lo so gari ta nang po thai la pu le he ma se nona bang ke chong thui da so no yo non bang ka do veta che dam po la pen la gari hom plita khali pa che dam nang pu se ne li bang lam thening je pon lo je la pon vet la Karbi anglong along Indian National Congress Party songcha po atum BJP a party along chipa ogdu Sonsi Preya Chiklo ni Phai Sir Kebarni Dipu Govpoi Patu Aklamalong Congress Songcha Po Sri Ratul Teron Lapen Lunsepo Sri Samson Ingti ex Secretary of Assam Pradesh Congress Committee Lapen Congress a party along chipa dugdun atum pini puthot alang litumpen Bharatiya Janata Party along chipa ogdun lo Lapen Bangso Indian National Congress Party along pen che onang kok laki non Karbi anglong Congress Committee amai phu Roton Ingti ke claim kidam ke mi pen Lapen ningkang samse pen ajok Congress a party pen che olo pusi Ratul Teron pen rat athingnu pachini Lapen lason thak si lun sepo Samson Ingti pen BJP along kachepa ogdun alam the phuthakta Congress a party along ke claim kedam rap kacheton te pen a joksi pini BJP a party along chepa ogdun nangkok lopusi rat angno lam the chepaklang dun Dipu pen nang kilo berta Relson Hanse report Karbi Anglong News Channel BJP long ke bang mangke Congress ke claim dik piglo ang mong mulong BJP ke che hur ke nitum se claim lo bosa aphi Congress tu polo tum ke claim ke mi tum bang mi pu ko bosa aphiong na he no Congress leadership bang aphiong na no bida sing ro pile to bong po se ni tu bang de lang me bosa non roton ke bang penge muli tum du ne de lo ade mar roton na leadership long mangke dagi tum Congress mai chokchi Congress apan ke lage suitable president candidate kali isi nona bangela pulo nilitum rong asor pera ching bailo PCC asor to ba nimu na khalong matidi alis masilalo nitum ke join wala lisu la itum ladaka mane 1500 amuni dak alis jo bonsa la pen akiong ke amen apkino na kidum duma do lang pura sudang tongno ke ya to pire do lo isi lalo nona bangke itum BJP long dudu nai balam ke lalo
BJP itu non suliram rohang sar jento kam ke claim pula bang development infrastructure pula infrastructure ke claim du ulo isi lada kali dipu long kali arong adim long ke claim ulo bosa non lumbajong le develop kurni pula de ditum opposition lo ini rong pe hang rong ke level ditum party long lut pensi pula development akam long sirap du napo isi laso ke sirap du basi ditum angtong pe ti tanah kidum lo roton pan ke ning chithe thi pin ni ka phram da roton ke chok chi polam no mate juntu roton na leadership bang ke dong ke asam de dak president sidu nei he jail adu sidu nei amuni basi president bodai ke bolo lage ale ave kharbar lo isi ni jail adu do nei bu bang ke alam thang chibuji pa alam ke nang de mana khan de lo arang chibuji po lalo tamne ke tong dekhe ditu mangda ketong de bon sa non kidu yitum dolang la son dolang aning cing sam si dum do pek la lage wang po pinian da aja tewe ciru edo CM sarpen singilong le por aja dengan tamer nisi la bang ke kan edo le amena kan edo no ko ke ditum da kejoni oda ni ni mitha masi cheklem ni ni masi cheklem non lo samsung sar honda ditum non atumi bona si chini samsung la jonji ni barbaki jakre la pusi sob chetong silo no si jonji ko bangula da sar tum ke claim Kosong ni sih, klaim ni kosong sih cing kini lah macam ini loh. Di sini tu ke, lah development donang po, di mana tu kan parti long adjust po nang po, lahu alam besi, itu kidung loh. Dia alang le itu dah asap macing turun po, lalu. Subang, mata lah sobri pun fit po, puluh deh, tiket nak pilot deh, tiket nang ni boleh penuh nak po ke, di, isi tiket nang pilih turun po, lah ke, natural loh ke. Thank you. Nini Arbia Khavan Ison ke claim ji ke the dungdo laso ke claim ji ke the dung bangke bangke dum apor pano de chini ko la ke nili phan ili tum CM Dr. Tuliram Ronghang nili phan proyer ili tum Arbia Khavan ili tum culture phan ili tum custom phan nili si ke claim ji kita tan baik Arbia Khavan ke nang sot akam ke claim ji do hala nili ke claim ji apa ekor 2 number bangke roton India phano somson Karbiangon district a president ke rat chikoi dunde rat roi dunde alang bangke alang ke one man army alang henu chok lahalo ke thek nai pinin tum dam bosko ipu English standard kilo ko kehdi zero kehdi roton ini ke kaita la press ni kilo bane English alam nei je ti apolu Kopi bolo, alang English kehdi, English sama sih kehdi. Oh, budang ke Karbiangon English tu am. Sila sona muni, alang na higher secondary ma pas, na BA ma ke pas. Salahan na kete lecture mai pas lo kari. Kumara lo kari. Karbiangon project kuma. Non lama obe kehdi, hek pick. They are very talented, they are very intelligent. Sita lason harapan ada double standard kecepat lang eson acclamation Rahul Gandhi atheng no Dr. Tuliram Ronghang photo paklang arelo drama guri da marelo alang mane Tuliram Ronghang bang citana mudilo challenge mudilo kecepat lang kan lason takasi orok ko atheng no ta drama guri lo amar munin meuting ko tangke na chini unde so unity congress ke chini lo BJP ta ke join lo mana din kami claim pen isi level is standard nahi mati asa standard ho jaye ke bang di MLA election ke han do ji la pusan te kali ni le hai ke bang phan le bang kali ke disik bilang ko rasiti pasujar ko monolki dukok kami opini abar saile dukok pulutan abar saya kami pulutan ekdom tiket citi ko tiket long netar ko khatri ko presiden mani dogdi se na nilipen ke 1642 buses aprang ke district congress long dun mai philo lapen ihuri sike kar bilukachar le asong da mai phulo ratul teron samson ti lapen ke mohon teron jameson ronghang khoya terang lapen dorsing senar lapen ke nikunjo kathar laso pangrum pet pen
bang suri plira bang Bharat Trok ra ingko rahini aphai ke voters alang tum congress pen chigolo district congress office birar penana bang pudum secretary tum na do holang block congress nilip lapen bukajan block congress lapen ex town committee chairman bukajan lahaya tum da pini COC pangrupet pen alang tum armu chewando lapen ke alang tum phan ke ko Guwahati long ta ko deng pon lang chief minister pen state BJP president ta leaders man phan lasi pini ke kapre kali ke deng amai chona pini ke congress e PSLC kali pini ke congress mang sesi pini ke dak nangai join dun Chakpeme Iskarpi anglong Bharatiya Janata Party Asai Hemalong BJP District Committee atumpen pherang ke amai kangni. Prenipai Trok Sirni Iskarpi anglong Bharatiya Janata Party Asai Hemalong pherang ke amai kangni pona putak ang tonpen alamthi alangli tumpen kaning jepon kinang sot alamthi an ang tonpen arjuponik tha. Dipupen Edverson Crow Report Karbi Anglong News Channel. Reporter mate media house pe nang represent dun ini nilitum Bharatiya Janata Party East Karbi Anglong District Committee pen nalitum aphananga chuk khalong nalitum apornai chiti pen ke bang apot nalitum aphan ningaklong pen jorolong lapen ke nililong nilitum district committee mate BJP East Karbi Anglong District Committee office bearers aki hai la pada ki hai pi tum ta do la si bikhek nilitum phan pini nanga cho hang alama bang ke lalo nilitum BJP mate Bharatiya Janata Party nilitum Central Committee mate National Committee pen nilitum Atmanirbhar Bharat Sankalp Abhijan mission mate campaign labangso program nilitum kideng lake 25th September 2025 mate Pandit Din Dayal Upadhyaya laba alang dia mahangkit hek army pen jenglok kipa jutji ke mo December 25th labangke December 25th 2025 labangke Atul Bihari Vajpayee ji alangli mahangkit hek army mate India Bharat Sarkar mate Modi Sarkar BJP Sarkar labangsoan ke good governance day usi labangso ani ke lasi labangso 25th September to 25th December angbong labangso a program ki claim nang ji abang ke sayang deng kaprek do lasi jasimet lapang rumpet pen militum labangso angbong labangso birthday celebration ini ngeci parong along labangso akam ki claim ponji labangke militum Bharat det prime minister mate Narendra Modi ji alangli amang kaheman je Viksit Bharat 2047 mate develop India by 2047 labangso amang a dreams akimang kipachun namji Ladakh abang ke alangli akimang abang lalo rong asor mate India det along rong kidoan lapen ke kiduk kila katun kidoan lapen ke hitio katun kidoan lapen ke women lapen youth kado kabe participation alangli labangso participation abang ta nangji jongsi develop India pachun jite by 2047 labangso kimang pachunji pulute lasi labangso program abang alang nilitum National Committee BJP pen abang amen irlo labangke Atmanirbhar Bharat Sankalp Abhijan lasi labangso detail saputhat nilitum labangso angbong kit claim kidamji a detail sabang nilitum along General Secretary BJP East Karbi Anglong District Committee ake hai searching phangchu do alang lisi details angli tumaphan ang thank you arat tumbang aphan pachulongji pajunlongji
ki khapathek petji ki su ki un ipeng chelang hi labang su awar sailong petji aphan tikok silok himi rang jangri tuma bang phantame ejo kichu pasir jun pasir akut akam pabi pinji la pulu tangte kupia sai si deng ponang gima luga charli amu punon old and traditional method pen science and technology applications pen diklaim nangji la pente aprangke ipudam english salam thi pandu food clothing and shelter mune tumwang laphan che song chok utang tetame an chuchot le no na pirthi longke reng putema sita munid aot adur jongsi pleng du nagi pute an chuchot abangke pangbar no nang naksi munid ceman me amarat amareng tum an an ke chu tum ta ing chirong te tai lila pena bang kama thain tu cher tum posi an ta chulo tan te thera do ki chung pen ke phang open chpa joge phan pura bostro mane peri lahini tu chora chok che ke sangadim ke chpa tibira dim ke chpa joga dim nai posi hala mangke shelter food clothing and shelter non lan chole dorde pusi non bangke hikha tanangji education non lan chawali kisu ke chilang ta chilang pon pe plutang te la son kli chot ke long chot ke chok chi lan chot ke non bangke ilitum education ta nangji pusila free ke padam re men free he freebies pe he la data free ne na ta free na la pi bom lo ke pi bangke ta la pen claim bom lo aprang India sadhin long le ko penta akimang dudu India det pilong kidu arana tu ma phanong si paplang nangji papi nang te karbelam bang pulu phanda ke pangchu pulu ma pa angkru ang tong pangchu nangji pulo tangte ikai ke ta kimang e ki plang ye phan ki phi phan ki mang e ji labang so sai bang ke deng pimena pulo de ko solo pulo tangte ki plang ki phi ya phana bang isi ilitum la ningkan pharusi bharat ade atum British mate arenge lok a sarkar atum pen ke chepajok tang arani ke 1947 do chini lo aso sengkan pen 15 August ka talon verlo non ke bang thuji 15 August 2047 hala sola ningkan pharusi ke pleng hura bang ke Ladakh India angkang long ke du tum la sola BPL paprang ke du ke BPL below poverty line mane ke tang dun re dun tum ajar hol muda kilong dun de to bang pu to bang phan aphaya bang pajum hak khangjang nangi lapen moidho bito bolo middle class upper middle class lower middle class pu high middle class laso tu mamangan phan tu pan lo plo tangte 2047 aning kan ana bangke chilang mi muchot to mate puru phandara bang phan kama tha nangi bangke la nang nilu pu pensi 2047 bang phan bangke Hindia lam pen Sanskrit lam masih kudam Viksit Bharat amininga bangke Bikokit Bharat kusol lo pulu tangte ke pamanji pulu tangte Bikokit made ke plang a Bharat lo ki phi a Bharat lo papleng nangji pulu tangte ilitum 2047 bang isi ang dengan mang lo na masuk ke pamang ang dengan apa playing fan ko pilo kanang iputangte atma nirbhar bharat imithang akeng arkong long char japsi labang swasai claim clip lo tangte kumane China phan chotonding Amerika phan chotonding Russia phan chotonding kiram kirong chot di lam kirong di ki kirong poisa kirong laki rong pen lok ajutang pen ke itum plang i tekelo pi tekelo lam punon lun punon tumu punon tumi punon kicu hormu punon kijun hormu punon king thang hormu punon munit inut kereng eja phan kenang sot a hormu kelong labi pa pleng ije phana bangke laki pleng iun e jongsi imethang pen klempon pi pulutang ti non bisa lam jithana la media bitung nang tum lagi klema bang pu bang phi tum bang tame aprang si litum la so birta chala apa tak dia phana bang
di Pirangke to birta hara long pali pan rar to birta government to pali pan government to marara bang hala hidu ke la tum long pan chenglok hiplang pi tum pan chenglok kado be hime jar te kok se lo tum pan lu charli tum bang pan ham pha song tum dona bang pan e jo soalo so tum pan punon supin so tum pan punon risoi jang tum pan punon kibi thi tum pan punon usu chupati tum pan punon kisu chelang tum pan punon kado be tum pan ta birta chalang palong ma kasi te pachirok toki pro tangte ini tum pan isi nona bang ke pudalo nang teknologi nangpu pulo lasi lahe teknologi ta nona bang ke dorkar pula songdeng bang alo lasi Bharatiya Janata Party ahin pen akimang na bang ke a government aphan bang ini tumbang arpu pidelo la pente kimang ta 2047 ningkan ana bang ke kiplang ke pia dera bang Bharatiya Janata Party ahin pen sia ke target lo made kimang delo lasi a government lapen BJP a government kalisita me kachirap dun a party tumpen keseng a government atum along anta NDA busil tum chinil heya laso a government atum along anta laso alarms ki thang lo BJP atum ba phan pu soilok pele Bharat along angka long ke thei ding to ma ba itum ka to weta ke flying galilo BJP atum isi kimang dolo laso kimang lam thea ba rat do anawan karbi karbak penceng lo karbi be tuman khai doan khai thomkep suri thomkep lagar mudu putiar mudu tame la BJP tumana kimbang la so alam thia bang koan ardi do la pen cerap dun me ma cerap dun no lo cerap dun tangte ahok hak pleng dam ji ma mane cerap dun de pro tangte la bang tiku rok ji ma la so alam the pu thaga bang pu pisi ke mang dam lo polam the bang rada phan lo te ma ham pha so phan dan pe ma risu yang to man lo lu charli to bang phan lo e swalo so to bang phan lo chujor chulang to bang phan ta lo ki phir ke thaga to phan ta lo e ke soi ke re to baroi to phan ta lo la so nak thak ke thi pa plang ya phan ke chu claim ke tam asai along a amuni da tum ka charap to na bang pho to bang phan BJP to ma kimang Viksit Bharat develop India lapente atmanirbhar Bharat mate ekengar konglame thang charja bre pen kamang deng e sai ti ki tumhan punon kupia sai pati ki sinang po imported ma mante indigenous lo dak pene paman hormusi tum nam nang ji ma nane pen imported hormusi tum nam nang ji la pule imported mane angtan pen kewang kirong hormusi lipat hechot nimetha jutang bang phan ke dane pongtok war sit pro tangte ini tumabang develop made plang PG ma ram chot rong chot kirong alam dorun di kirong a poisa dor de la solam thido ko posi Pinye berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me